yarangije bano b'imbere bitwaje byarangiye birumvikana imbere y'abarenge yagushiye neza mujyane hejuru n'ikora n'ikora hino yarangije arazamuka ajya hejuru twese ukubona yarangije byarumvikana imbere abari imbere bose nibo bakunda n'amakuru ababaje, amakuru y'inshamugongo ngira ngo nk'uko uri kureba kuri iyo sikirini ni impanuka iteye ubwoba ya taxi minibus. Oh my god, impanuka iteye ubwoba ngira ngo uri kurareba kuri iyo sikirini uburyo iyi modoka yangiritse. Ni impanuka ibereye mu karere ka Ngo, ariko ninkubwira ngo ni impanuka iteye ubwoba ubyumve ko iteye ubwoba, kubera ko maze kubona amavidewo agiye atandukanye yagiye afatwa bari gukuramo abantu, bari kwasa iyi modoka cyane cyane muri iki gice cy'imbere ku ruhande navuga ngo ni urw'iburyo. Ni impanuka yari iteye ubwoba mw'abantu mwe, sinzi ukuntu nabikubwira, biteye ubwoba. Banza hari ibi bintu bimeze gutya, impanuka imeze gutya abantu banza ari bwo hari ibi bintu nabibona. Ni impanuka ipfiriyemo abantu benshi, kubera ko taxi murabizi abantu bajyamo ni 18, hapfiriyemo abantu benshi kuko nk'amafoto amwe n'amwe agiye atandukanye, amafoto abantu bari gukomeza gupostinga, aba ni bamwe mu bapfiriye muri iyi modoka. Cyane nk'ubu nkubwiye nk'abantu bari bicaye imbere bose siko ari 3, shoferi bose bapfuye, kandi kubakuramo muri iki gice cy'imbere, kubakuramo byari ibibazo. Ngira ngo ntangiye nkubwira ngo nabonye amavidewo uburyo byari biteye ubwoba mw'abantu, byari biteye ubwoba. Ni imodoka ubona ko isa nkaho navuga ngo yataye umuhanda, kubera ko hari nk'amafoto ngira ngo urayabona kuri iyo sikirini, ari ifoto uri buze kuza ko wabona ubone iyi taxi yagwiriye uruhande, ariko isa nkaho igiye kwiyubika. Urabona ko yataye umuhanda, kandi si no kuvuga ngo wenda ni mu manga. Ngira ngo uko nyine amafoto biri kugaragara, urabona ko nyine byanga byakundanye. Natekereza ko iyi mpanuka ishobora kuba yatewe n'umuvuduko, noneho wenda nk'umushoferi gukontorora umuvuduko cyangwa se speed bikamunanira, noneho bitewe na speed iza kuza kuba yagwa muri rigore. Ariko bumve byari biteye ubwoba, abantu benshi bapfuye. Biravugwa ko rero muri iyi modoka yapfiriyemo abantu benshi, hari umupapa mwahangaha wapfiriye muri iyi mpanuka. Yari kumwe n'abana be babiri muri iyi modoka, akaba yari kumwe n'umugore we nanone muri iyi modoka. Umugabo yapfuye, ni mu gihe umugore we yajyanwe muri CHK, nyine yakomeretse mu buryo bukomeye. Hanyuma n'abana babo babiri nabo biravugwa ko ngo bakomeretse bose, nyine umukobwa n'umuhungu, abana babiri umukobwa n'umuhungu, bose ngo bajyanwe muri CHK. Urumva umuryango wose w'abantu 4 bose bari muri iyi modoka. Mw'abantu mwe birakomeye cyane. Hari undi mu pasiteri nawe nabonye, ngira ngo uri buze kuza kuba wanamubona kuri iyo sikirini.
birarenze mw'abana mwe, iyi si iraruhije. Rero amakuru ahari amaze gutohoza ku bijyanye n'iyi mpanuka nuko abantu benshi bari muri iyi modoka biganjemo abo mu karere ka Musanze muri centre ya Byangabo. Iyi benshi ngo bari batuye mu Byangabo, Musanze uzamuka Busogo kagera muri centre ya Byangabo, uzamuka werekeza ku Mukamira, uzamuka werekeza i Rubavu. Ngo muri ico gice ngo ni abo bantu bo benshi nyine bari muri iyi modoka, ni donc bari biganje aho ngaho. Bari bagiye he? Uyu munsi umwe mu miryango ituye hariya muri ako gace bapanze gahunda uyu munsi ku cyumweru ku itariki ya 26 z'uku kwezi kwa Cumi. Batumira abantu kumwe, murabizi mu byaro bakifukire, kavuga umuntu tuzajyana hanaha, bagafata amafukire nyine, haba ari abadamu bakikorera bakagura buri kimwe cyose, amafanta, buri kimwe cyose. Uyu muryango watumiye aba bantu ubabwira ngo umuhungu wanjye tuzajya kumufatira irembo. Barangije bashaka uburyo bwa transport, taxi, bati noneho uburyo bwo kugenda ni gutya na gutya. Ubanza n'ubundi uwo muhango wari kubera muri Ngororero, urumva kuva mu Byangabo ukerekeza uriya muhanda byanga byakunda nyine ni muri ibyo bice. Uwo muryango uri mu mukobwa bari bagiye gufatiramo irembo. Ubwo rero bari bageze muri ibi bice nibwo byaje kuza kuba byagenda gutyo. Abo umukobwa bari bagiye gufatira irembo bumva ngo umuryango waruje gufata irembo ukoze impanuka ikomeye cyane kandi abenshi barapfuye. N'agahinda gakomeye. Waba ushaka kugura subscribe, watching time na views byo kuri YouTube? Waba ushaka kuzamura like, followers, views, comment, subscribe byo kuri YouTube, Instagram, TikTok, Facebook, Twitter n'izindi platform? Igisubizo nta kindi ni Mind Company Promoter. Akarusho ku bantu baguze full package ya subscribe, watching time, monetize tuyibakorera ku buntu. Ku bantu bakiri kugura subscribe 1000 turi kubongeza 100. Banguka bonus tarashira. Twandikire kuri WhatsApp cyangwa uduhamagare kuri 0734194043. Gira abantu benshi bawukurikira isi kubera nk'umudugudu uyora gatubutse.